вазорати умури дохилии Тоҷикистон мехоҳад онҳое ки дар маҳалли ҳодисаҳои фавқулода ба кори пулис халал мерасонанд муҷозот шаванд. Рамазон Раҳимзода, вазири умури дохилӣ, рӯзи 21 июл дар суҳбат бо хабарнигорон гуфт, пешниҳоди онҳо ҷиҳати ворид кардани тағйирот ба қонунгузорӣ дар бораи пешбинии ҷазо ба ҳукумат ирсол шудааст. Раҳимзода аз таҷрибаи сӯхтор дар бозорҳои Корвон ва Фархор мисол овард ки шаҳрвандони зиёд бо гирифтани аксу навор аз ҷои ҳодиса ба фаъолияти кормандони умури дохилӣ халал расонданд. بسیار تشویش‌آور آن بود که شهروندان ما بسیار بیهوده جمع شدن، رسم گیری و تماشا و خلل رساندن به فعالیت مقامات ساختار خاموشی خیلی ممانعت ایجاد کردند. برای همین خواهش می‌کردم این هم درست به مردم فهماندن نکنند که در این حالت باید مردم مساعدت کنند، نه اینکه خلل رسانند. متاسفانه لیکن به این حالت برای همین من در تصمیم گرفتیم که با قانونگذاری جمهوری توجیستان دیگرگونی پیشنهاد کنیم که شخصانی که خلل میرسونند در چنین حالت به جوابگری کشیده شوند. вазири умури дохилии Тоҷикистон дар ҳоле ба ин нуқта ишора кард ки аксонаварҳои ҳам оташсӯзии шаби 2 июл дар бозори Корвони Душанбе ва ҳам бозори марказии ноҳияи Фархор дар шоми 3 май билофосила дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ба дунбол дар сайтҳои интернетӣ нашр шуданд.